liko khalena khasi khasuna dan ko dunena nashitetin liko khalena. بسم الله الرحمن الرحیم. شرف مده بنو کاک اینو نن بسونون زیدیتی او داړي کې رسم مالدار سسک پنو تو ملاقات کین معلم مونی خنینګټي نن تو کې اشاره کو ظفر زیب محبوب بایی او شیر محمد موجود بشخوزاری نمار غلام سرور نن تو نه تو نن پانا سیک دا میجدار حال والکین کی دارا جگه بھائی زیدی پرنی اخر. اچھا زیدی پرنی اخر اندا دیو نمرا خبرو پوری انجیرا ماشاءالله انجیرا دا سمونی والا سفر نمارنګ راي روای سندا سندا ګوڑا دا ایک اٹ دی مسروانه مسون تو ور ورن بس جاگنان پنی پا ناراړ نوري مارتیلا نان خیال مزید اٹ دی پن خلوري تو اس بين خلون دا نام تو يعني را تو لګي مې انجیر غان تا مې سندس کاو سیدا مالا خسرې ته نو فرق بين سيدس مالته كل سول خس کې سامان کو نو ما نمورې کل اسوارا کاری ګډس باندې مالو کار گاڑی کې مالته نری راک دی کسرړ ولان ته خوراک کو نه دی مثلا تینا تین پاس کې خاص مسکه ګډه مسک ماشاءالله شي فرانسس انا شهر سك جداني وبيني فيني ظفر جان اسي جداني وشهر بيني في معولنا مطابقت دا ميشكو جدانا كو ماليا سنگندن تو تولو كلمه پندير مس محمد علي ٹھیک ہے نانی بيني شهر جوانو liko khalena khasi khasuna